Canadian Grand Prix niyo yari igezweho muri iyi weekend y'itariki 9 z'ukwa gatandatu kabisa, nyuma y'uko bavuye aho bita Monaco bahise biruka bagaruka hano nyine muri Canada. Niyo yari itahiwe bitunguranye, ntabwo ndi bwongera kuvuga ngo ntibyatunga abantu, nubwo ubona ari Max Verstappen wayitwaye, ariko yitwaye mu buryo butunguranye kabisa, kuko guhera mu byo bita practice bari batangiye gukora kwa gatanu yagaragazaga intege nkeya muri practice abaga yibereye wa 18, ya gatatu ya kabiri yaje mu 10, ya gatatu ya nyuma nibwo yaje kuba yigira imbere ho gato, ariko n'ubundi ukabona yuko Max Verstappen imodoka ye ntabwo byahuraga neza, wabonaga yuko nyine atari ya modoka iguruka nk'imwe twabonaga mu ma Grand Prix ya mbere yagiye abanziza nk'atatu ya mbere. Mwarabibonaga ukuntu Max Verstappen yari umuriro. Hanyuma rero ushobora kubona yaratwaye iyi Grand Prix, ariko ukavuga uti yitwaye mu buryo bumeze nk'ubujura. Si ubujura kuko nta muntu yibye, nta n'uwamwibiye, ariko uburyo yitwaye yayishikuje rwose. Umwana bita Lando Norris niwe wari wayikoreye nyuma ya weekend ndende. Reka tubijyemo wenda muri detail. Kwa gatandatu practice 3 zirangiye nibwo hahise haza icyo bita qualifying. Reka tuyinyuremo twiruka, turaza kuvuga details hamwe indani. Qualifying Russell yahise batungura, aba ariwe ubona pole position. Max Verstappen aza ari wa kabiri kuri grid, muri grid wa gatatu hari Norris, Piastri ari wa kane kuri grid, Ricardo uyu nguyu ni Australia utwara imodoka bita LP ari wa gatanu, Alonso ari wa gatandatu, Aston Martin ni Espanyol, Hamilton Lewis yari kuri namba 7, mu gihe Tsunoda umuyapani utwara LB yari kuri namba 8, Lance Stroll umunyakanada wari uri wabo kuri grid yaje ari ku mwanya wa 9, mu gihe Albon utwara Williams we yari ku mwanya wa 10. Albon ni umwongereza utwara imodoka y'abongereza ya Williams. Hanyuma rero ubundi ntidusanzwe tuvuga nyuma y'imyanya ya 10 kuri grid, ariko kuko nyuma y'umwanya wa 10 byaje kurangira hajeho abakinnyi b'abastari, nabyo reka mfe kukabatamo nako murebe. Nyuma y'umwanya wa 10 rero ku mwanya wa 11 hajeho umushoferi wa Ferrari bita Charles Leclerc. Niwe wahise ku mwanya wa 11, mu gihe kuri 12 iyi ngiyi ni imyanya ya grid ndi kuvuga. Hari hariho Carlos Sainz Espanyol utwara Ferrari, Sargent Logan uyu ni umunyamerika utwara Williams yari ari ku mwanya wa 13, Kevin Magnussen ku mwanya wa 14, uyu ni umudanish utwara hasi y'abanyamerika, Pierre Gasly umufaransa utwarira Alpine yari kuri 15, Perez Sergio umunyamexico utwara Red Bull yagombaga kuba ahagaze ku mwanya wa 16 n'imodoka yari gutangire ihagaze, mu gihe Valtteri Bottas umunyascotland utwara Kiki Suba yagomba kuba ku mwanya wa 17, Hülkenberg uyu nguyu ni umudage utwara hasi yagombaga kuza imodoka iryamye ku mwanya wa 18 niho yari guhera. Zugwanya umushinwa agomba kuba ari ku mwanya wa 19, mu gihe Ocon Sebastian yari kuba ari Alpine yiwe iri ku mwanya wa nyuma niho yari butangira imodoka iparitse, hanyuma agashaka uburyo muri resi yaza kuba abona akantu yiyongeraho. Rero dore uko nari nababwiye ati uwo bita Russell yagize gutya, abonye pole position kuri grid nyine turabizi twese ko ni kwa gatandatu iyo bari muri qualifying baba bari gushaka uburyo bazatangira resi bahagaze ahantu heza. Urumva wakoresheje ibihe bito abari contre-la-montre muri qualifying niwe uza ari uwa mbere. Russell abagize gutya, George Russell akanakana kakongereza gatwara Mercedes y'abongereza nayo kaba kagize gutya, kabonye pole position, ariko kanganya ibihe neza na Max Verstappen, iminota amasegonda n'amatsirise byose bingana kabisa we na Max Verstappen. Ariko kubera yuko ko qualifying yakuri yarangiye mbere, nuko ngo ibihe byako bitoya kabonye mbere y'ibya Max Verstappen, aba ariko bagrantinga kuri grid yuko ariko kaza kuba gahagaze imbere y'abandi. Hanyuma rero Verstappen amuzi nyuma ya Verstappen haza Norris na Piastri nkuko bisanzwe. Daniel Ricciardo aza ari wa gatanu, byatunguranye kwibona hariya. Alonso Fernando wa gatandatu, Hamilton wa 7, Tsunoda wa 8, Stroll wa 9, Albon wa 10 twari tumaze kubibona. Dore nuko nguko
resi yatangiye nuko bari bahagaze imbere abajya babona resi Formula 1 ubwo imodoka ya Lewis Hamilton ya George Russell yari iri imbere ya Verstappen muri inyuma n'abandi bagenda bakurikirana gutya barahagurutse resi iratangiye Russell ari mu mavuta pe uyu mwana wabona agiye gutwara resi nyuma yaho Norris yari yayitwaye muri Monaco nyuma yaho Carlos Sainz nawe yari yayitwaye Monaco ni Charles Leclerc wari warayitwaye Norris yarayitwaye muri Miami Sainz yarayitwaye muri Singapore tureka turebe undi muntu ko Russell yayibatwara akayikura mu nzara za Verstappen ariko nanone turagiye tuvuga tuti bara nka Charles Leclerc aramutse yikamasakaza imbere ne muntu wakomeza kwirukana nka kuri Verstappen ku buryo yaremamo ikintu kimeze nka anje tukavuga tuti Charles Leclerc nawe ashobora gutwara iyi World Championship ya 2024 resi iratangiye nyuma ariko itangira muri Canada abantu bahazi muri iyi minsi imvura bo yaragwaga harimo imvura bambaye aya mapine nyine afite ibintu binini yo kutanyerera iratangiye resi kabisa ariko nka nyuma y'amarapu nk'atatu abantu batangira gukora amaksida muri Formula 1 rero habamo abashoferi b'abahanga babazi ibyo bakora nk'aba Max Verstappen ni umuntu uri umuhanga Norris ni umuhanga ba Alonso ba Hamilton nk'ubwana ngo ba George Russell bwa Piastri harimo abantu bitwa ba Sergeant Logan abantu nk'abo ngabo bari abantu babaswa ashobora kujya mu modoka nziza ariko agakura amayereri ukayoberwa ibyari byo ubwo rero mo hagati hakomeje kuba ama accident abantu bagenda banyerera kubera nyine kutamenya gutwara mu mvura bwa mbere habayikubise hinazemo safety car barongeye baratangira bwa kabiri ka George Russell kabagakoza amakosa gataye umuhanda ubita Lando Norris abagaciyeho na Max Verstappen babakaciyeho bamaze kugacaho Lando Norris ahita ayobora inyuma ya hari Max Verstappen ari wa kabiri ibaze yuko Lando Norris yari yadepashije Max Verstappen anadepasa na George Russell abantu travati uyu mwongereza none ugiye gutwara iyi Grand Prix ya Canada ariko haba hajemo safety car hamaze kuzamo safety car Max Verstappen mu bujyanja bwe abagiye guhindura amapine ari kuvayo Norris narabatereka ngiye guhindura amapine akirimo safety car ijyamo nyine habayemo akantu kameze nka accident mu gihe barimo barakuramo imodoka yagize accident ubwo abo ni ba Sainz bari bagize ama accident hanyuma Norris akijya guhindura amapine safety car itiva mu muhanda race ikomereza uko byari bisanzwe isanga Verstappen ni uyoboye Norris agarutse asanga imodoka zagurutse azayikubita ku mwanya wa kabiri ubwo ikintu cyabayeho Norris yaje agigira Verstappen ariko Max Verstappen akuri imbere nta kintu wamukoraho biba bigoye none yanagusizemo amasegonda menshi George Russell atangiye ku mwanya wa mbere urumva baramupanguruye ajya kwa kabiri aramupangura ajya kwa gatatu Lewis Hamilton agera nawo ubwe amwipangururira Lewis Hamilton afata umwanya wa gatatu ariko kera kabaye rapu igiye kurangira niba Lewis Hamilton baramuhamagati ako kana none kakwiyahura kari katanya ari akambere kazi ko kari bugitware nikabura podium none n'ibindi bindi kareke kabone podium tugiye kubona tubona Lewis Hamilton arakaretse kamuciyeho birangira Max Verstappen yitwaye mu buryo twakwita bwenda kumera nk'ubw'amahuga ariko bwubahirije amategeko Norris wari kwitwara ibero wa kabiri bwenge buke George Russell ibero wa gatatu Hamilton aza ari wa kane Oscar Piastri nawe aza ari wa gatanu Fernando Alonso wa Aston Martin uyu ni umwespanyol aza ari wa gatandatu Lance Stroll wari uri wabo mu rugo kahise muri Canada aho bita Montreal cyangwa se abafaransa bayita ngo ni Montreal aza ari wa karindwi Daniel Ricciardo wa munani Pierre Gasly mu Faransa utwara Alpine wa 9 mugenzi we Esteban Ocon aza ari wa 10 babafunze top 10 gutyo Grand Prix y'abafaransa tuyishyizeho akadomo y'abanyakanada tuyishyizeho akadomo nyuma y'ibyumweru bibiri kuri 21
guhera kuri 21 kugeza kuri 23 z'ukwezi kwa gatandatu turaba turi aho bita Barcelona muri Espagne, tureba Grand Prix y'Abespanyol, tureba ibyo ari byo gusa. Aho bigeze hano Formula 1 yaryoshye, abashoferi bose bagiye kuri standard, imodoka zose ziri mu birere, ukora ikosa rimwe wisanga hanze y'umurongo utukura. Ibi ngibi rero nibyo twayerekare dusaba, ibi nibyo twarabuze mu ma championship nk'atatu yose ashize. Ubu rero abafana ba Formula 1 bose aho turi ubu ngubu turi mu buryohe. Tubonane Barcelona rero, salama ciao.